upload aja lama banget. Pemilihan karakter cok. Aku Pemilihan karakter. female. Punya mana? Gak ada namanya anjing. Kok cewek? Aku ya cewek cok. Aku ya cewek. Aku ya cewek. Aku cewek. Si lanang berarti anu batu tom. Wih, kami telah Anjir, tiba di hutan. gila, enek anu nih cuy, enek plotnya cuy. What the hell? Follow the path to get to the campsite. Oke. Batu Tommy. Set up for our tent. Oke. Ini ada telepon. Ih kok karakterku pendek banget. Tapi ini cok. Dah, kok neng di cok? Loh, kah berdua tuh kan Batu Tommy. Pengenan boh. Terus. Lurusin yang di cok. Minuman mau kiri po kanan. Terus ikuti jalan cok. Ikuti jalan. Mobil. Mobil terus. Gila lo, anjing. Oh anjing. Oke lo, enak ada terus. Oh ma. Oh. Oke, aku iki ya. Wes. All down. Terus. Apa nih bro? Terus apa? Batu tuh. Cok. Delik gak sih? Perfect. Terus kita kasih apa ya Batu Tommy? Oke. Let's collect some stick to build a campfire. Ambil stick. Ada 7 ya. Anjir jauh banget lih. Kok nasi ambekan ya? Satu lagi. Nice. Nah, kita Piye naruh itu? Let's make a campfire out of the Ayo terus lagi cok. Tiba-tiba ada daging. Dapat daging kok dia anjir. Oke. Tadi Check the radio. What the fuck? Jerman. Hell lah. Lagunya Jerman sini cok. We interrupt our regular programming for a special What? message issued by the Ministry of Special Defense. message. Oke. Ministry of Defense. Apa lagunya Jerman sini cok? Sorry. Apa cok? Fefe. Uff. Apa coba? Apa ini cok? Oh makan leh. Oke tadi mateng cok itu nih aja. Eh, Apa cok? what the fuck? We have to check it out. Goblok. Goblok cek goblok. Lu lanang Salah. bingo anjing. Wih, lanang bingo. Emang lore horror ini selalu seperti ini ya. Cuk, kan lanang tuh. Kamu kan laki-laki, Cuk. Oh, Jadi kamu ada sendiri, laki-laki, Cuk. ada Nah, sendiri. sana. Serata. Sana Jangan aja, si Eni, Cuk. coba, Si Eni, coba. Cuk. What the fuck? Nggak berani, Cuk. Nggak berani. Nggak berani, Cuk. Ada perempuan, Le. Bukan laki-laki, Le. Masa cewek Le. Ya dewe. Kita lihat mana bro? Wih, hell lah. Jauh banget, anjing. Ayo. Moista bro. Apa itu, Cuk? What the fuck? Salib kebalik, Cuk. Oke, sore nih. What the fuck? Apa? Salib kebalik, Cuk. Ini cok. Salib kebalik, anjing. Mana anjir? What the fuck? Goblok. Oh god. No. Kita mati. Tuh campsite. Ayo cepet. Udah gak bisa balik. Gak bisa balik anjir. Oh lihat sini. Dua, anjing. Lewat mana anjir? Lewat sini kah? Bisa, Bang. Bisa, anjing. Jangan, Cuk. Parah. Bro. Lah, Cuk. L. Gak logis. Kalau Oh udah di anjir dalane emang kudu nunggu mau. Tai. mau ketemu Cok. kita ini Anjir aku mau muter balik. Ini game benar-benar. Anjir tiba-tiba nih gini. ya malah kan boleh Balik. batang Iki ade padha balik nih gone mau kocak. kacau banget anjir betul ada sini gue dong Anjir banyak banget, Cok. Pengenan kok. aku terus Asem balik neng kono meneh le. Orang gila mana? Wes ngerti dhewe mau ning kono diparani neh anjir. Wes lari. jika macam apa salib tinggal ngamaki makhluk fisik cuk jadi ontong aja Otong. ocong The car has run out of... goblok.
orang tolong. Sumpah kok iso lho. How? Daerah ini ki pura nonton sik bensin ya. Kocak ngopo rakat mau, Jo. Terus ngapa kan salib, Cuk? Anjir, egois banget. Iki daerah orang ngei lokasine neng dia. Polisnya emang ngerti. Iya. Okay, let's get back to the camp and wait for help. Stay neng mobil anjir. Ini mau kan itu. Goblok. What the Bro, fuck? situasi anjir apa bisa? Oh, itu bro, titanya bro. Gue ada titan tuh. Oh, kok jelek banget kan itu. Digosek. Nah, coba. Aku liatin dari sini. Lah kok gorengnya itu? Allah. What the fuck, bro? Apa dude? Helm tuh. Hilang tiba-tiba anjir. Sounds like a police is here. Escape. Helm, bro.